O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I lina I tae au mā lole soifua manuia, alo mai o talafo walau Radio Samoa. E ono to o tele soifua ma umau ono le mu o le Loafers Lodge I Wellington nei le vaveau ana li la. Te olsfulu lua no o atuai fui mu I le fale tele le neolo no no foi le tusa, ma le iwa sfulu whātangata ma e whaapea I taunu uatu, wa mu le pito I lungo le fale, ma ua iai se tūlanga e ono solo ai I lalo. O se mu wa whaamtala ina e sui o lo ofiso tinei mu, o se vainga pea ma le whaatasi to tono le se fulu tausanga I Wellington e va ai. Ma o se tae au whaanoa noa I le community, o no o se tasi le nei o lodge o lo o tele ina whaamautu ai le to o tele. E tu whaatasia talafoa to e maua le 5 tangata ma I whaamauninga mai le ofiso tinei mu, o lo o tausa I lia pea isi, ma e ono to o tele soifua e maumawai. Ai mai saunoa ngal pale mia Chris Hipkins I le tu lai valu I le tau nei, o reporti wa o atu ia te ia whaapea e to a ono, ua mali li wai. Reportia e tala le staff I to tono le tu la tal wai, o lo to e moli mawai se tasi e nofo I le Loafers Lodge, e ese umalava tangata e no nofo I funga fale ese o le lodge. Ma o le pito I lunga, o lo o whaamautu wai lato o lo o tuli mata ia I leo o no soli ngatu la fono, whaapele au 5 o tasi po I lato to e ti poti mai au se talia. Wa so e nei whanau to alua na mawola ua tino mali liwi le tui mātua le atunuu, ruakaka I le tae ona nafi, na fasi o tia se tasi. Tu so le afo le fitu I le tae ona nafi e whaapea no o tuai leo I le whale o le ainga I ruakaka, ma mawai loa tino mali liwi whanau to alua. Ma I reporti e whaapea o le tasi tamaititi na o le tasi le tausanga o le matua, a o le isi e whao na tausanga. O le whale fo ina mawai tino mali liwi o le whanau wa mai a whaamaunia mai le kainga ora, o le whale o le malo I ruakaka. O rokaka ele o se nuutele, pe amale na o le lua fetangata I saute o whangarei. Reportia le One News, o le o tau fia leo ono o mata upu le neo le tina, ma ele ai se isi ese o mawhauwhau I eile ofisa. Mai nisi o moli mauwha moe moe ina talafo no nofo I rokaka, ele o whaingo fia le community e tele ina masani umale to a tele le sau o le neitala whaanoa noa. So e whaalele lua le Qantas na se manu e feto ai le malai waalele sini au se tali e le whaai unga le masina tāluai. O le tasi waalele fitu tolu fitu o le Qantas o le ana sauni tu uwa a ese wha moe mo Brisbane, a o le tasi o le ana alu atu ma le pase se mai ni usila nei, po o le waale ana whaifo e tu lau ele. Tala le One News o le ana saulu wha atonunga wakilia le tu uwa a ese le waalele wha moe mo Brisbane, mai le runway, po o le awalo waalele peitai. Na se manu e feto ai ma le waalele o loo alu atu e tu lau ele. Reportia na toi whaatonu wai e le o loo whaatonu tonu ina le whewa I o waalele le malai waalele. Le waalele na alu atu ma le whainga malanga mai au kilani. E aloa nga I le isi tu. O le ailo ilo umawhesa o ta inga e mai se le telo whaamau ninga le mata upule nei. Ai whai mai le Qantas e tu sa male se lau fitu sa fulu pase se a waa umane e lua. Ma o le alava fo ina whai mea whaalongo pai late I whaatonunga. A le o loo whaatonu ina ma whaasoa le taunu watu whaapele o ese mai o waalele, mai le malai waalele. E le leima ele sa ole whaai unga le council a koa o loo tau ma whai aina I ave ese le pule nu utalavou ia Ben Bell. O le finangalo leo nisi au whiele ta ifono le Mataura Community Board, Nikki Coates, whaapele presidente o le Local Government New Zealand, Stuart Crosby. O ni langona whaalia a o ta alia le fono tanga le council a koa. O le a whai le so e palo tai le wha malo o lo le pule nu. O langona wha anoa noa o ila ua nei e mafua le reporti wha apea, e whai ese le council le pule nu utalavou, e ala le tau se se ia I o taimi o whonotanga. O lo tua ia fo ile sui pule nu, po o le o lo tau la mua e ave ese le pule nu utalavou, e ese fo ile mafua anga o lo tu mai tua o ana wha ai unga. Ai whonotanga na tau se se anga il pule nu taimi e whai ai, tali le council ma wha apea mai o wha atu ese le au whai ngā luenga I le sasi. O le soifono I le council a koa, ma pālota le wha amalo lo o le pule nu utalavou. Ma tala wha aiu, mo le ulua I taimi wa tutu sai le whai numero o minister li I matama ita ai tutono o le kāpeneta a niwe. O le toi filfili ai o Dalton tangelangi o le premier niwe na wha alia mai ai loa malana kāpeneta. O le ulua I taimi le tala wha asalupito niwe wa to a whai tama ita I minister, to a wha a li I minister. O sui to a tolu fo wa filfili al kāpeneta tangelangi o whaipule whaatu a filifilia mai le whainga pālota, lea whaatu a umātua ni we. Talafonala Radio Samoa, manuia le nei aso.